Sanibona, angazi la bafethu noma mhlampe ngangichaze ebantwini mhlampe bakudala yini ababe subscribe ekudala yini kwi-channel yami, because recently ngisanda thola ama-request kulabantu ababuka i-series le yeliphoyisa eleli-corrupt okuthiwa u-Eddie, i-Love War leyo Esperance. Le series le abantu ba-complaina ngokuthi iqala ku-part 7. Bafethu leyo series leyo yayikade idlala ku-Facebook, so ku-Facebook basishaya ngama-restriction amaningi ngale ndlela ukuthi saze samuvela la ku-YouTube. Ku-Facebook sadlala u-part 1 kuya ku-part 6, la ku-YouTube sazoyiqala sesiyiqala ku-part 7. So mawuze la ku-playlist, ngoba ngithi yabonakha la ama-playlist, ama-series la phezulu kube ama-playlist ama-movie, la bhala u-movie recap, ama-movie, la bhala u-series recap mangabe nje ula ku-playlist. Angazi-ke mawuvula ngefoni, ngani nasefonini ngiyacabanga ukuthi kuyavela ngoba njengamanje ngivule kwi-desktop ikhompyutha le. But mawungena la ku-series kuma-recap ama-series ubheka izinto ey'khona, ngoba noKhandice omningi ngoba abantu ngize ngabasendela ama-link uku-Facebook, yabo, ngoba lapho sasisavumelekile ku-Facebook ingakabi nalama-restriction amaningi. Inkinga ila, yabona i-series le eningi le i-Love War igcina kubani sisibona, igcina ku-part 102. Mangabe uwehla nayo i-Love War uyibuyisela emuva ku-part 7, la ku-part 7 ngokuthi iqala la u-part 7 no-part 8 no-part 9 no-part 10 no-part 11 lama-episode okuqala ngafaka khona ama-link, lama-link lawa alama-episode angekho aku-Facebook ngawafaka la ama-links akhona. Ake sivule la now part 7, ngithi yabo kuthiwani lapha, missing episodes from 1 to 6 no episode 13 khona la abasikhiphela khona u-13 sasufaka ku-Facebook nawo bawukhipha. Kushuthi la u-episode 1 2 3 4 5 6 bese kuba u-13. Lokhu laba bathi iqala ku-part 7 la ku-YouTube. Ngena-ke kule uqala noma kule yesibili kuwona lo part 7 noma ku part 8 noma part 9, uvule ngaphakathi uzowafica amalinki aka-Facebook kuma-comment. Ngicabanga ukuthi iyazwakala into engiyichazayo. Uzowafica amalinki alama-missing episode lawa angekho la ku-YouTube, uzowathola ku-Facebook, kodwa akhona la ku-YouTube kuma-episode okuqala e-Love War. Ngicabanga niyachazeleka, angazi sengizama ukulungisa le misunderstanding eyenzakalayo, because umuntu mayezovela athi ucela ama-linki ka-Love War ebe subscribe-ile la ku-YouTube, kuyakufanele ukuthi ngiqale ngichaze. So fundani lapha kuma-comment, akhona ama-link ka-Facebook uzowathola, i-Love War ukwazi ukuyibuka yonke kusuka ekuqaleni uze uyoyiqeda. Ngiyabonga.